Ako želite kupiti jeftine igrice, posjetite link sajta koji će se naći u deskripciji. I pozdrav svima friendovi, i danas snimam vlog, znači stigao mi je novi kompjuter, mnogo je bolji i hajde da pogledamo njegove konfiguracije, a poslije će da vidimo koje igrice ja imam. Znači procesor je AMD Athlon Le1640 2.60 GHz, RAM memorija je 2 GB i 32-bitni sistem, i kao što vidite da je Windows 10. Evo kako izgleda Windows 10. Znači ovdje se gasi, kliknete ovdje i ovdje restart i ovdje sve aplikacije, ima razno ovdje. Šta sam teo, da. Znači to su konfiguracija, grafička je ATI Radeon HD 2600 XT, znači solidan je kompjuter, ali je za mene mnogo dobar, znači sviđa mi se. I snimat ću Minecraft, onda snimat ću Minecraft, ću najvjerojatnije preživljavanje i s drugarima, ovako nešto. I Pro Evolution Soccer PES 13, i njega ću snimati, i još neke igrice ću skinuti, samo jučer sam ga sklapao pa nisam mogao sve da skinem. Znači skinuo sam i Action i Camtasia Studio, i evo ovdje je Skype i ovo, i to bi bilo to, ja nemam više šta da vam kažem. Snimat ću kako izgleda kompjuter i to je to. Mi se vidimo u sljedećem klipu, i ako vam se svidio ovaj klip, naravno lajkujte ga i subscribeujte, ako ne, dislajkujte kako vi hoćete. I to je to. Ćao!